Lishonile mbukeli wetindzaba eminyakeni lomuhle futhi ke lesinelithemba lokuthi konke kuyahamba kahle njengoba umnyaka usaqala. Kanti ke nalamuhla ngitana tobukhoma itindlini tekusakadade SABC asingivusele emakhaya. Nathi ke lethaba embili. Cases that came after our case on Phala-Phala, they have already made judgments on cases that came after us, but Phala-Phala is a difficult case. Njengobe uqala umnyaka wa 2026 labanyendi bayatibuta ukuthi ingabe sinqumo seludzaba lwePhala-Phala sitawuphuma yini lonyaka. We want to appeal to boy children and men in our country to stop sleeping with our young girls. Cishe tonke tifundza takuleli temngele tinswane letibelekwe nakudzabuka kusa kubelekwa etibhedlela letehlukene. Uqala umnyaka wa 2026 labanyendi bayatibuta ukuthi ingabe sinqumo seludzaba lwePhala-Phala sitawuphuma yini lonyaka. Lokhu kulandzela ukuthi inkantolo yemtsetfosisekelo yehluleke ukukhipha sinqumo ngaloludzaba nyakenye lapho ke kwaba nelubito lwekuthi sisale siphuma lesinqumo. Indlovana nga 2020 kwagcikezwa eplazini lamengameli Ramaphosa lapho khona kwathathwa tigidzi temali yema-US dollars. Bantu bakuleli badinga lesehlakalo ngemva kweminyaka lemibili kulandzela ukuthi kube ngomcondzisi kude bunhloli kuleli Arthur Fraser avulele mengameli licala ngekugcikezwa kwaseplazini lakhe. Kwabese kuyabhuwa ngaloludzaba kude ukuthi akhone mengameli ukuthi ihlenga lapho asho khona ukuthi kude lokubi labona ngathi wakwenda ngaphandle kwembiko wesection 89 lotimele lowatfola ukuthi kumele vele mengameli atiphendulele ngaloludzaba lapho khona iParliament yavota ngekahambisani nalombiko. Noma kunjalo EFF nga 2024 yaluvusa kabusha loludzaba lapho yafaka khona emaphepha enkantolo ngekahambisani nesinqumo seParliament sekuthi ingashicileli umbiko walelithimba belitimele. Kwephutha kwe-EFF kwenta siphakamiso kwavusa imibuto kuJustice Stephen Majidi lapho bekabuta khona imibuto ku-Advocate Camille Prehiti. What happened to them? We just strike a pen through them? Yes. Or press delete on the computer? Beg your pardon? We press delete on the computer Yes. for that vote. Seems to me quite drastic for a court to do. It's what the Constitution enables you to do when you are confronted with unlawfulness, even if it emanates from another organ of state. Sinqumo ngaloludzaba sagodlwa ngenyanga yeLweti nga 2024. Debulungiswa bekulinzele ukuthi tithathe etinyanga letinzathu nobe ke letisithupha ukuthi tiphume nesinqumo noma kunjalo kwaphela umnyaka solo inkantolo yemtsetfosisekelo ingaphumi nesinqumo ngaloludzaba. Lokwahoyile ekutheni tinhlangothi tepolitiki tingene titaladini tifune kuphumela isinqumo ngaloludzaba. Umholi we-EFF Julius Malema lobekahola lo mshuco wabuta ngekubambeleleka ngaloludzaba. What is worrisome is that cases that came after our case on Phala-Phala, they have already made judgments on cases that came after us, but Phala-Phala is a difficult case. We need to tell the Chief Justice that for as long as Phala-Phala is not released, every month we are going to come here to make a picket in demand of the release of the Phala-Phala report. Chief Justice Mandisa Maya lowakhipha umbiko wetebulungiswa weminyaka wonke ngenyanga yeLweti nyakenye waveta ukuthi kusukela ekuqaleni kwenyanga yeLweti eminyakeni lophelile inkantolo yemtsetfosisekelo beyigodle tinqumo letilishumi lekulinzele ukuthi tibuye kungakapheli tinyanga letisithupha lekufaka ekhatsi nayo lena ye-EFF. The judiciary is acutely aware that judgments are not always delivered within the prescribed time, and that when this occurs, it unfortunately results in uncertainty in the law, and any resultant impatience by litigants and interest groups is fully understandable. But we can assure everyone concerned that every effort is being made to deliver all outstanding judgments expeditiously. Cishe tonke tifundza takuleli temngele tinswane letibelekwe nakudzabuka kusa kubelekwa etibhedlela letehlukene. Nanobe kunjalo kuvakele kukhatsateka ngesibalo lesikhulako sebantwana labancane labakhulelwa njalo. Kwendiwe lubito lwekuthi ke kube netaba tekulwisana nalengcinamba bantwana babuyele etikolweni bayophotfulwa temfundvo.
Umphathiswa welitiko letempilo eMpumalanga saseKani Manzini uvakashele esibhedlela seShongwe eNkomazi kuyowemukela tinswane letibelekwe kusaqala umnyaka lomusha lamuhla. Lesifundza semukele bantwana labangemashumi nakutsabuka kusa. Litiko letempilo livakalise ekukhatsateka ngelinani lelinyukako labomake lasesebancane kulesifundza. Ngakhisimusi nje kuphela cishe babe nge-25 bomake laba sesebancane lababeleke kuso sonkana lesifundza. Manzini uthi uhulumende utawenda konke lokusemandleni ukuthi alwisane nekukhulelwa kwebantfu labasesebancane. Department sifuna kube neliform lesilifilako uma kunemntwana lothola umntwana etibhedlela bese ke siyayiprocessa ne-department ya social development ukuze kuziba khona ukusebenzisana nabo SAPS nabo justice ukuze ukuthi kuprocesseke kahle. Kanti umphathiswa wetempilo esifundzeni seGauteng wemkelela abasihlanu esibhedlela iWest Rand lamuhla. Noma kunjalo uthi ukhatsatekile ngekukhulelwa kwebantfu labasebancane kulesifundza wende lubito lokuthi kusabalaliswe lwati ngekuphepha kwetemagcasi ebantwaneni labasebancane kutolwisana nalenkinga. We are encouraging now everyone to make sure that we follow every necessary steps. As mothers, we must start at home first of talking to our girls. When should they think they can practice sex? But if they are doing that, what are the things that they are going to experience as young children? Sifundza seMpumalanga Kapa sona semukele tinswane esibhedlela iFerry eEast London sibe sesilungiselela kwethula kwabodokotela labasafundza labangemashumi elihlelweni lwetempilo kulesifundza. What worries us the most is the young girls that are the mothers now, but we are trying to motivate them to go back to school so that they take care of the kids. But we want to appeal to boy children and men in our country to stop sleeping with our young girls. Sodolobha wamasipala iSol Blackie eKimberley ugcizelele ludzaba lokuphakelwa kwemande etibhedlela nebumcoka kwako ikakhulukade ngalesikhathi seminyaka. Abekhuluma ngalesikhathi avakashele esibhedlela iRobert Mangaliso Sobukwe kuyomkela tinswane letibelekwe lamuhla. No one can function without water. We will make sure that the hospitals do have water. We will make sure that they do have lights, and we are working on everything that is still needs. But also to tell them today, we are very happy because the Visit Hospital to look at our newborn babies, like you said, that's 2, and that's the first new year babies. But remember, new is still until 12 tonight, so we'll still be available. Ndunangulu wesifundza se-Free State abesesibhedlela sePelonomi wemukele tinswane letimfica uthi kude lokubi lekubikiwe kusukela ngalesikhathi kutsabuka kusa. We welcome 4, 3 from Pelonomi. The 4th one was from one of the clinics around Mangaung. The mother had some complications. They were brought to the hospital, so she is now part of the team that we counted in the hospital of the Pelonomi Hospital. Ubonge tonke tisebenti tempilo letisebente ngekutikhandla kula maholida Khisimusi. Kunyamalele lijaha yebhishi yaseningizimu naseThekwini lamuhla ekuseni ngakulokunye bonogadza balomasipala bahlenge bantfu emandini ngemva kwekucwila kwesikebhe eMhlanga Rocks. Lophethe bonogadza bamasipala waseThekwini Anthony Malgora uthi ke sibi simo selwandle lamuhla. Kanti ke lehlile linani lebantfu labahambele emabhishi lamuhla nalicathaniswa nelinani lebantfu labatinkulungwane letilikhulu-40 lebe bavakashele emabhishi ngelanga lekubuyisana kulenyanga lefile. Malgora uthi ke kuba sibi kakhulu simo emabhishi njengoba ke kutawuba nemoya lomkhulu nekushisa kulamalanga lamabili latako. Lilanga lekucala leminyaka lomuhla kanti ke leli lilanga lemabhishi ngekwesintfu sakuleli emabhishi eKapa agcwele imindeni netivakashi letibungata umnyaka lomusha nelihlobo. Letivakashi sithemba ukuthi kutoba ngomnyaka lomuhle lolocalako. I'm finding Cape Town very lovely. Entering the new year, it's been very calming. One thing I love about the beach is it's very therapeutic. So I'm basically looking forward to the new year, more to prosperity and more alignment. I don't know, but there's something about alignment that is speaking alignment into the season. Really fun. We have the full experience, right? And we have still much more to do, to must enjoy. Kuyimvamisa ukuthi bantfu bakuleli bavakashela emabhishi nakusikhathi semaholide lapho batitfokotisa khona banetseteke nemindeni yabo.
Babhukushi eCoffee Bay eMpumalanga Kapa bakhathatekile ngekungabonakali kwebantu labahlenga impilo emabhishi kanzi bathi bekunesixwayiso lesithi bantu lababhukushako batati bona njengoba kude labahlelelwe kubasita. Masipala utichithile letinsolo. Kwakho uthi kukhona ibhodi obuyibonile ithini la bhodi and iye wena ke ngoku njengomuntu obuze apho uzoqhubha yakwenza ushiyeke uziva njani xa isithi swim at your own risk and ithetha ukuthini lonto kuwe ngokungakhathaleleki kwenu ningabantu abahamba olwandle laseCoffee Bay. Enkosi swami ndiyabulela ba undamkele kwinkqubo yenu. Ewe yona ibhodi khona apha ezantsi ebhaliweyo ba swim at your own risk, there are no lifeguards, meaning which noba uyangena apha elwandle ngaphakathi if khona into eyenzekayo ke umuntu ozokuhlangula isenzeke lento leyo sanoloyiko lobana noba siyadada sikwazi udadela enzulwini funeka sidade sibe ne-stop ngoba kaloku asikho safe, akekho umuntu ozokwazi usihlangula if ever there's something ezokwenzeka kuthi. So sisafila lo hlobo, otherwise kona kumnandi apha but kube sesihlela apha esandini because asafuna udibana namanzi because uba kukhona into eyenzekayo akekho umuntu ozosihlangula. Umasipala uthi zikhona lifeguards, nike nazibona nini? I-lifeguards khange zibekho apha namhlanje, khange sizibone. Ukhona marhe benike nawathetha ukuba ingathi khona umuntu otshonileyo? Ewe kona shem sivile angeke ndide ndixoke. Qha thina yenzeke le nto xa besitsho besithatha iwalk sibheka ngapha ematyeni xa sibuya sabuya kusitsho khona umuntu otshonileyo apha kwabe kukhona nee-traffics ke ngokucaba zinqanda abantu bamba bangabangeni kakhulu emanzini ngoba abanye abantu ke banayo betye ne-percent so ke ngoku bebanqanda uba nabo bangene emanzini because kuthiwa kukhona umuntu otshonileyo khange ndimbone ndive ngondiva nam. Kuletinyo masibuya ititolo. Kugcinwa kwetinyosi ngilokunye ke lokumgqokwa etikweni letekulima njengobe kuveta kubaluleka kwemvelo nemnotfo kulomkhakha wetekulima. Mukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba mawucedza kungena tisekhona hlala nathi. INew York ingene kulomnyaka inasodolobha lomusha njengobe Zohan Mamdani ufungiswe njengasodolobha kulokusa kwalamuhla. Lokufungiswa kwangasese bekholwa lijaji laseNew York General Letitia James kanzi kwendiwe eholeni lakudzala lelinemlandvo lomkhulu. Mamdani ubeke isandla sakhe etukwe eKorani lokungumlando njengobe ngumholi wekucala wemaSulumane wekuhola lela dolobha lelikhulu laseMelika. Lona iminyaka lengama-30 lotibita ngemthuthukisi wentsandvo elinyenti lewonke anesisabelo sekuba ingcenye. Umkhankaso wakhe waba ngundzabamlonyeni ngesikhathi enta sicubulo sekuthi freeze the rent, child care for all and fast and free buses. Lapho enda khona siphakamiso sekuthi kukhuliswe i-internet inkampani ngayene yalabo labadlali zambane lambondo. Mamdani waphinza wametela ukuthi kutawuvuleka amathuba emisebenzi kulobo holi bakhe. Lona bekangummeli uneminyaka lemine ukuthi abe ngusodolobha. Kugcinwa kwetinyosi ngilokunye lokumgqokwa etikweni letekulima njengobe kuveta kubaluleka kwemvelo nemnotfo kulomkhakha wetekulima. Indvuna yelitiko letekulima John Steenhuisen ugcizelele kubaluleka kwalomkhakha ekukhiciteni kudla, ekungeniseni imali nekutfutfukisa umnotfo. Kanzi ke ukusho lokho ngalesikhathi kufundziswa kwekugcinwa kwetinyosi ngelweti nyakenye. Tinyosi tatiwa ngekusutelana kwato neluju lolusaligolide. Letilwanyana letincane tidlala indzima lenkulu emvelweni kanti ke tiphindze telekelele kukhicita kabusha titjalo. In a South African context, honeybees play an extremely important role. They are involved in the pollination of at least 50 food sources in our country. Nanobe tinyosi tingasito letigcina imvelo, bafuyi betinyosi bayatigcina kucinisekisa impilo lendze nekwandza kwato. Cells can help a lot of areas and a lot of unemployed people to become self-sustainable and look after themselves through beekeeping at the end of the day. Peters utsi ngekubuka kwakhe sekuneminyaka tinganakwa tinyosi kuleli. Kunakwa leminye imikhakha yetekulima. Nanobe kunjalo kufundza ngetinyosi kuyanza futhi ngiko lokutakwenta kutsi unakwe lomkhakha. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe titsini tinhlelo takho talomnyaka locala lamuhla uphendvule ngalendlela. Lo tami talonyaka ti straight. Ngifuna lonyaka lo skate singidlule. Le rokho nalo lingidlule. Ngiphucule impilo yami, ngibeke imali ngende lokunhle.
Impazamo enzenze kunyaka opheleyo andifuni kulo nyaka zenzeke. Izicwangciso zam ke imfihlo yam. Msakazi, Happy New Year South Africa, Happy New Year. Ama-plans wadise ukuthi umuntu ayomaketha azama ukuthi at least athole umsebenzi. Uma umuntu angathola umsebenzi at least kuyoba ngcono kakhulu Msakazi, at least umuntu akwazi ukuzisebenzela achieve ama-goals wakhe. Inhlelo zami zalonyaka kukuba ke ndibuyele ecaweni, ke ndehlise nokusela utywala, ke ndigcine nemali, ndenze into ezibalulekileyo ngemali yam, noko ndimdala ngoku. Kuningi kakhulu umuntu into ayifisayo uma ngabe kuqala unyaka uku-achieve ama-goals, ukuthola into ezinhle ezintsha nanokuphumelela nje nemali eningi. Kanjalo-ke nokuthi mhlawumbe la ngalunganga khona unyaka odlule siphinde silungise kulo nyaka. Inhlelo zami ebengivele nginazona last year ezokuthi ngikhulise amachwele ikakhulukazi lana esintu ngoba ngiyangibona ukuthi ayadlisa kakhulu ikakhulukazi kulaba bedluzi. Wami kulonyaka lona oqala nje ngifuna ukuthi ngakhe umuzi kwababa bese ngithola imvelaphi kababa ukuthi uvela kuphi kuyiphi indawo eLimpopo ukuze ngizazi ukuthi nabantu abami ukuthi sivela kuyiphi indawo ngalena. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yetfeswa ukuthi phendulela ngawo. Kuqala lapho ke lesicala ngato umnyaka lomusha asiphindze sihlangane ngalokudako kanti ke ikhona tesixhosa uma kubumbana insimbi yesikhombisa lamuhla ebusuku sikhona nesimo selitulu nanto zakhe mathebula bosuku lobuhle kwani. Asikubingelele sikwamukele kunasi simo selitulu kusihlwa namuhla ngola lomuhle kumnyaka wa 2026 sibonga kakhulu ke ku Rebecca Maseko kanti ke masibukela sithombe sethu akhombisa ukumahle kakhulu ke mathuba emvula mabuke la cishe ke eMpumalanga yelive ngola lomuhle kakhulu kade sifunza iKwaZulu Natal eMpumalanga nelive ke lelingomakhelwane bethu iKingdom of Eswatini njengoba lapha ku 80% lamathuba emvula kanti ke anyukele ke ku 60% mabuke la sifunza ke Eastern Cape kanti ke likhombisa ke kubalela mabuke la eNtshonalanga Kapa ngola lomuhle kanti ke naselangeni lakusasa achubeke njalo ke lawo mathuba emvula njengoba ehlela lapha ku 30% mawubuke la esifunza ke iKwaZulu Natal ngola lomuhle kanjalo nesifunza eMpumalanga onyukele ke la esifunzeni ke la iLimpopo ngola lomuhle kanti ke likhombisa ke kubalela mawubuke la eNorthern Cape kanti ke likhombisa ke nekuvala ngemafu mawubuke ke la ekakhulu kade enkabeni elive ngola lomuhle njengoba ikhona nalenkungu lekhombisa ke la kukhasa phasi kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service sihlwa namuhla likhombisa ke kuduma kakhulu mawubuke ke la sifunza iKwaZulu Natal kanjalo nesifunza eMpumalanga iLimpopo nelive lengibomakhelwane bethu Kingdom of Eswatini ngola lomuhle kanti ke naselangeni lakusasa sisekhona ke lesixwayiso semlilo ngola lomuhle ngahle ke ucubuka umlilo mawubuka ke la ikakhulu kade eNtshonalanga Kapa ngola lomuhle bantu ke abacabanga ngendlela basebenzisa ngakhona ke la umlilo bacapheleke kakhulu ngola lomuhle kanti ke uma sichubeka sibukela ke la emazinga ngishisa kutheme njani kakhulu kade langeni lakusasa Masibuka ke lasifunza iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku 29 lifuthumela kanjalo nase nobeke Carletonville eFernachene liyashisa ngaye ke la 30 ngola lomuhle kanti ke masichubeka sibukela ke lasifunza iLimpopo indzawo lefana nabo Musina lishisa liphipha umkhovetshene nga 37 eliphala le 38 mabuke eThabazimbi lapha kuye ke la 35 32 eMokopane kanjalo nase Tsaneni ngola lomuhle sifunza iMpumalanga the place of the rising sun masibuka ke la indzawo lefana nabo Mashishini lapha kuye ke la 26 ngola lomuhle lokusho ukuthi lifuthumela kanjalo isikhukhuza nga 28 nasembombela Carolina lapha ku 27 eBosilobela kanti ke wehlele sekunda lapha kuye ke la 28 nakhona eMkhondo lapha ku 26 ngola lomuhle kanti ke masiqhubeka sibule kwaZulu Natal eMnambithi liyashisa ngeke la 30 Vryhead lapha ku 26 28 mabuka uLundi nabo Richards Bay wehlele ku Durban ngola lomuhle njengoba lapha ku 28 kanti ke eGrafi lapha ku 30 Eastern Cape mabuka incuba nakhona kuyashisa kona Joli kanti ke Makhanda lapha kuye ke la 27 kanti ke Western Cape ngola lomuhle enzawo lefana nabo Fredendal lapha ku 31 34 Glen Williams mawubuke Beaufort West lapha kuye ke la 31 kuyashisa kule ndzawo leto kanti ke iNorthern Cape indzawo lefana ke la nabo Springbok bo Calvin lapha ku 30 kuyashisa mawubuka Appington lapha ku 37 34 eKurumane kanti ke DR lapha kuye ke la 31 ngola lomuhle kanti ke sifunza iFree State indzawo lefana nabo Bothaville lapha ku 33 31 eKroonstad kanjalo naso Sasolburg eFrankfurt lapha ku 30 mawubuka bo Fixburg
lapha kuye ke la 27 kwalalomuhle. Kanti ke sifunza iNorthwest kwalalomuhle mawubuka ke la tindzawo letifana nabo ke la boTosca lapha kuye ke la 35 lokusho ukuthi kuyashisa kuleto tindzawo leto. Kanti ke mawubuka Vryburg lapha ku 33 kanjalo nakubo Taung kwalalomuhle. Masibuka ikakhulukati tindzawo letifana nabo Rustenburg likhombisa ke kushisa kuleto tindzawo leto ke mawubuka kanjalo nabo Potchefstroom lapha kuye ke la 32. Kanti ke naseLichtenburg kwehlele bo Klerksdorp nakhona kuyashisa kuleto tindzawo leto kanjalo naseMahikeng njengoba lapha kuye ke la 33 ngwalelomuhle. Angisho ngithi kungako bengikuphathele kona sikufisele ke la umnyaka lo impumelelo kumnyaka wakhe la 2026 ngwalelomuhle abube buhle busuku banamuhla.